بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم هو مدوه غير عشان ما دفهم سلسلة غوتغا ممسكتوغا كوريا غندا تفسير كلاهوغا أقول من أم فهم ده واه دكك من أسفا واني سورة الإخلاص من سورة أقوله غتم أدري أقول من واني من سورة كه مايكن أنغادوا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراق بلون وارد وفاوا وارد جنا حديث بس بلوتا ذكر كفا إيه حديث بس بلوتا هو خلاصة يكي من سورة كيت قرآن كه تنبأ كلن إبّا إبّرو كه سورة كموجا එහෙන් කමු උපදේ සවාලකි සූරතුල් ඉඛ්ලාස් කියවමු කීර්ත කුර්ආන් කියවමුගේ තිම්බා කොලෙන් එබ්බා තවාබු ලිබේකම වණීනම කුර්ආනුගේ එහෙන් හිසාබත නුකියවා දුකොල්ලම් විතෝ හැම එකරි සූරතුල් ඉඛ්ලාස් තිම්ෆහර කියාලිම ඛතිම කුරවේ ඉව එහෙන් වීම හැම එකනි මීහකු කුර්ආන් කියවාකම වණීනම එන සූරතුල් ඉඛ්ලාස් එකරි කියවාලාගෙන් ෆුද්දාලානීතෝ nuwata kirit qur'anuga dembes huri bata kiyaban waneto mi ufede suwalaki at miswanuge jawab ko dannawan oti kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun wardu wafawa hadis bas pulega mana gawe ekale fan hadis ko bikama ad-dinun nasiha dinaki nasiha migota rasulullah sallallahu alaihi wasallam تنفارا تكراركم حديث كربي الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة دينك نصيحتك دينك نصيحتك دينك نصيحتك إيه دوغا صحابين النبي إيه الله رسوله كاكتوي دين نصيحتك بني جوابك حديث كربني الله شاء إكلانك فتشا ekalaange rasuulayasha adi muslim verinnasha aamunge macceshe ad allahunge fay nasiha allahunge fatun nasiha libiganeveni e foy kiyawa adi e fotuga e kulevigemwa ayattuge maane ameduga visna fikur kurubum adi qur'anuga asfawa eki wahakatakun rasul bekalunge wahakatakunna adi enumves iswadiya ummatuge mihunge bacca kantattan hingadiya gotuge wahaka bayan korabba man Allah subhanahu wa ta'ala gennawa fawa wahaka takun algon men ibren hasil koggen adi qur'anuga wa amurtakasha nahitaka furihamaya kiyaman taribegen shakkanne gotuga hame ekani suratul ikhlas mi sura kiyawalumu mikankan furihama begene nude sabaki suratul ikhlas gabi wani baki wahakatake ehnamas qur'anuge ehen suratuga nuhimene etabbawaru wahakatake man Allah wani bayan ko dabbafa ege terega halal kantaka haram kantata bes wani bayan ko rabbafa wajib kantata adi wajib nun kantata bes wani bayan ko dabbafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi suratuge makkan ingil wanagannawa hinduga bes adi misura kiyevuma sahabinna ekalefan nuhanu boda baru aluwa fabi irugaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama ekani misura kiyewagen fuddawa kiyewa vidalwagen fuddawala ba fenne ehnamas
muli Qur'an ekko ekalege fan tilawat kurabba adi muli Qur'an ekkon ekalege fan ayat takameduga bisna fikur kurabba haddawa man Allahu kit Qur'anuge suratul ahzab ge 21 ayatuga wahi kurabani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hamakashwarun Allahu ge rasulaga kibaga tiyabanu natakawa diveti begema namuna ibbe ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam misuratuga makkan ekalege fanan engi wada ganna hindugabes adi misura kiyuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuga ashabe kalunna baru alubba mungante irugabes ekalege fan hama ekani misura kiyawa bidalu fa fudda wala ba fenuwe misurata ki Qur'anuge timba kolen ebba kama batiwe ehembege misura timfa har kiyawale bafa ewarum fudda wale bi kinu ege badaruga muli Qur'anuge himene huriha ayatan ekalege fan tilawat kurabba kiyawa bidaluwe adi ayatahuge himene hukum takameduge ekalege fan visna wada gannawa adi e hukum ta mista kunnan nenge mista kunnan olun ara hukumen okkama baninama mista kunnan e ayatage tafsir nenge ayaten okkama baninama sahabin nan e ayatage tafsir e ayatage himene hukum ta bayan koddeba mun gendebi ehmbima rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuna kamuga algon men balakama baninama hame ekani misura kiyawalagen fuddalewe kanne ege badaluga muli Qur'an bes kiyawanjehe muli Qur'an kiwes maagegamba fote ehnamas ege terem bes wakin khassa gotega man Allah misurata waki khassa qadare waki khassa sharafe waki khassa makanate debba fawani ewa makanate debba fawi kamuga binames kurim bes danne fadan Qur'anuge ehen suratta ehen ayata bes kiyawan bare nukiyawa du kollumaki ei algon men muslimunga haysiyatun koggembana kabenno adengoti misure babale bunu sabab kurideves algon denne fadan mushrikunge tereng nuata yahudinge tereng ad mushrikunne midannawani ahlu kitabin fiyawa Allah subhanahu wa ta'ala ekalangai ekkawanta ilahe huwa Allahu ahad huwa mi arabi bahuga gawaduga ilmari munagatun kama baninama dhamiru sha'n benu kurabani kamegge bodukan bayan kurabumuge gotum qul huwa ay mubtada jumla ismiya yamikani e jumla fashifa innani namankun kama baninama yamikani jumla ismiya e jumla fashifa innani kamakun kama baninama yamikani jumla fi'liya jumla ismiya nuwata namakun fashifa wa jumla kama baninama e jumla ga innan jehe mubtadayaka adi khabaraka Allah lafzul jalala mi jumla ga furtama khabar huwa ay mubtada Allah ay furtama khabar kurimas danne fadan arabi bahuga jumla ismiya kama baninama nuwata namakun fashifa wa jumla kama baninama e jumla ga innan jehe mubtadayaka adi khabaraka mubtadayaki e jumla ga wahaka dekeve kanta nuwata e jumla ga ekamaka gule gotun wahaka dekeve kanta khabaraki echka behe gotun geneve khabar misalaka dannawani nama algonum benu bani Muhammad kolan huri wahaka buna ehmejiya arabi bahuga e jumla gennane gotaki Muhammadun qa'imun Muhammad huri kolashe mi jumla fashifa mi bani namakun Muhammadun ehmbima miyam mikyani jumla ismiya Muhammadun qa'imun Muhammad ay mubtada e Muhammada behe gotun wahaka mi dekebeni ehmbima Muhammad ay mubtada den Muhammad huri kon gotakakam bayan ko den Muhammad huri gotuge khabar genastinum gotu bibunani Muhammadun qa'imun Muhammad huri kolashe ehmbima ismiya jumla kama baninama e jumla ega mubtada adi khabar mi de rukun innan jehen egotum mi jumla ga mi qul huwa Allahu ahad mitanuga huwa ay mubtada Allahu ay furatama khabar ahadun ay devana khabar ad bay jumlata hoga de khabar asfahure
anabba jumlatahuga emme khabaren asfa hure Allahu samad mi mulin waki jumle ehbima huwa mubtada Allahu ay khabar ahad ay dewana khabar Allahu ahad ebahi emihun efarataka meduga ewaha kadakka adi emihun efarataka meduga sual kura farataki ay Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ki ay ahad nuwata efaratagge mativerikama efaratagge azmatwantakamuga ekkawanta begemwa farate ilaha ebbattaru ebbes ehen farate nuwe ilaha baveriyakwes nuwe adikiyetta ilahuge mativerikamuga adi ilahuge ekkawantakamuga ehen ebbes sharikaku nuwata baveriyaku nuwa ekkawanta ilahe ehem bima Allahu ahad ege mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ki ei ekkawanta ilahe ekalange insanu ufeddu mugabes ekkawanta ilahe ekalange insanu na benumwa kantatta furiyama koddebu muga uda bima adi edemeduga wa takati lebbuma mihuriha kamegga ekkawanta ilahe ekalange udum ware vesmati gajehi insanu na baveri insanu na hodwa debuga nuwata libanta ilahe insanu na rizqu debumuga ekahi insanu kurave faafata fussawumuga ekkawanta ilahe mihen debi farakama batiwe alukan kurun khalis kuran jeheni hama ekani alukan kuran jeheni efarata ekuga ehin ebbes faraten alukan kurumuga baveri koggen nuwane sabaki ekalange iha ni'matta debi ila adi ekalange alukan kurumuga ekkawanta kurubang ekalange wani amur kuraba ad kuri mesdene fadan mi baki jumle Allah subhanahu wa ta'ala mi jumla ga mi bayan kodde bani ekalange ad as-samad mi lafzuge tarjamaga nuwata mi lafzuge tafsiruga mufassirun tafatu rayuta neruva fawe ekateren furata bar ayaki as-samad mi ge mane ki Allah subhanahu wa ta'ala emmeha makhluqun beenun jehifawa ilahe Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'anu ga surat Fatir ga wahi kurabani ya ayyuhan nas emmeha mistakunne antumul fuqara'u ila Allah tiyabamihunne Allah subhanahu wa ta'ala ya beenun jehifawa bayki wallahu huwal ghaniyul hamid Allah subhanahu wa ta'ala ki fudi wadigemba hamduri bi wadigemba ilahe ehem biba algon men bani Allah subhanahu wa ta'ala yang hajata jehifa beenun jehifa ehennames Allah algon men faratun ebbes beenun take beenun fulu wadigene nuwe ehem biba as-samad ilahunge sifa fultahuga emme furihama ilaha effada ehen ebbes echenwa ebbes faraten nuwa emmeha makhluqun efarataka ilahunge darumaya thawaban ilahunge rahmata beenun dhikr qurba fani Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ge kiban riwayagen asfa tafsir go bani as-samad ay ilmu fuluga emme furihama farate Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu fuluga emme furihama farate adi hilmu fuluga wes emme furihama farate mane ki ekalange kofawe wodigen noye alutakum kitanna bodu faafe kurikamuga binames ekalange hilmu wanta wodigembe e alutakunga macca elahu kofa bawanu labbe ehennames waki warakun haddun nettima den emihunga maccan elahu kofa bawala bani ehembima alutakun adihama faafe kollaha ira Allah subhanahu wa ta'ala emihunga macca faafe nufunuva sabaki ekalange halim wanta ila emme bativeri emme furihama farai adi ekalange izza fulugaves emme furihama farai adi ekalange qudra ekalange kuladumanta gaves emme furihama farai ehembima mi huriha kamakun ekalange emme furihama farai kama bitiwe ekalange wani huriha kamakun fudi wodigen adi makhluqum wani ekalange benu jehifa mana tafsira ge gotuga annani as-samad ay efaratakan emmeha makhluqun ebami hunge benun takagin ede farate algon men kame beenum vejje kama baninama algon menna misalaka
darifas kol beenu bejje kam wani nama algon men ga aimmati tanawaswan beenu kam wani nama algon men na kom bes kam fasih koddum fasih wan ede kam wani nama algon men ekama kan edi dannawani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ehem bima as-samad ege mane ki e farata kan emmeha makhluqun e bami hunge emmeha beenu takagen edi dannawa farate at mi as-samad mi lafzuge hatarwana tafsirege gotuga mufassirun dhikr qurba fani as-samad ege muradaki emmeha sifatakun ebba furihama begamba adi emmeha makhluqun e farataka beenun jehifawa ilahe kommekas mi hataru tafsiru gabes gaganaka ekulewigem wani em manen ehennames tafatu ibaratakum mufassirun gennawafa bani efahu wahi kurabani lam yalid wa lam yulad ekalangi yang ebbes etchen ufambegen nuwe adi ebbes etchekan ekalange ufambe wodigen nume weme lam yalid ehni Allah subhanahu wa ta'ala ilaha effada ebbes mithale nuwa farai Allah ki Qur'anu ga wahi kurabani laysa kamithlihi shay'un ekalange ya effada ehin ebbes farat nuwe wa huwa as-sami'ul basir ekalange as-sawa wodigemba adi ballawa wodigemba ilahe ad darin annani adi darin nisbe kurawani wes bappayaka adi dariyaki ei bappage ebba nabiyya sallallahu alaihi wasallam Fatima radhiyallahu ta'ala anha yan ishara kuraba hadis kurabani innaha hamakashawrun ekamanayaki bid'atun minni timan karega faanunge hashikolun ebbaye ehembiba bappage ebba darifulaki sawbaki bappage faratun duniyen ufemba begemba dariyekama batibe Allah subhanahu wa ta'ala bani mati veri begen ilahan ebbes mithalen nuwe ilaha ebbes effade chennuwe darifula bappa beenum begembe ei duniyege dimawa datitaka undabutakun darifula rakkatarikam hodadi adi darifulan ehitarikam hodadiruga bappage beenuma darifulu iba bappayaka darifulu iba beenumbe nuwata ei naslu debiyotumuga kamuga winamaves bappayen iba beenumbe Allah subhanahu wa ta'ala wani mihuriha kan kamakun fudi wadigen ekalangiyan ebbes farate ge ehitarikame beenumbe wadigen nuwe ehen kamun ilaha kan darikalaku libi wadigen nuwe ehini ilaha effada ehen ebbes misale nuwe adi ilahu wani emmeha kantattakun fudi wadigen kama bitiwe ilaha darikalakuwun ekashigen nuwakam bayan kurabba suratul an'am ge sateka evvana ayatuga wahi kurabba fawani anna yakunu lahu walad kinen he ekalangiya darikalaku bani walam takul lahu sahiba ekalangiyan ambikambalaku wes nuwe wa khalaqa kulla shay huriha echen ufeddebi ekalange wa huwa bikulli shay'in alim huriha kamen ekalange mola denewodigembe embima Allah subhanahu wa ta'ala ya darikalaku libiwodigen nuwe adi ekalangiyan ambikambalaku wes libiwodigen nuwe sawbaki dariyaku libumattaka aimbaku berumbane hadi hame fadan ilahi huriha takechen ufeddebi beri ilah ehembima ekalangiyaka dariyaku wes adi aimbaku wes benum fulu wedigen nuwe Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga lam yalid mi mani adam ge darin kore magufuradunu mihun timbayaka raddu korabbafa ei mushrikunna yahudinna nasara mimis mihun nan Allah subhanahu wa ta'ala mi wani mi ayatuga raddu debbafa yahudinna mushrikunna nasara nan Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi wani varugada raddu debbafa kibegento sabaki mushrikun nuwata quraish wanhage mihun gunani malaika bekalunaki Allahunge anhen darin kamuga al malaikatu banatullah nuwata malaikat bekalunaki Allah subhanahu wa ta'ala ge anhen darin kamuga makka ge mushrikum buramungai
yahudin bonamun ay wa qalatil yahudu uzairun ibnullah uzairaki ay man allah ge darikale kamuga wa qalatin nasara al masih ibnullah nasara bonamun annani masih isa ibn maryam ay allah ge darin kamuga komme kas mi ayatu ga allah wahi korabani lam yalid ekalangia darikala ku libi wodigen nuwe nafi korabba ehmima mi ayatu ka mewani mushrikunna yahudinna nasaranna emihun e da'wa kura da'wataka warugada radd debba lam yalid wa lam yulad ilaha kan ebbes echen ufambege nuwe adi ebbes ecchekan ilahu ufambe wodigen nume bebe ehni allahi ilahu ge kurin ebbes ecche nuwa feshumen nuwa faha ilaha darikare bani kon gota kunto algon men visna fikur kurange beje shakken den allah subhanahu wa taala ya darikare bani goten ei eggota kabes nuwa no gote ehmegen allah subhanahu wa taala ki qur'an go wahi kurbani laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha allah ki tinakun kure ekake buni mihun baki nasara bunani ebihum buna bashur tridi adi maryam mitim fara inna allaha thalithu thalatha allah ki tinakun kure ekake buna mihun kafir wajjakan kashware ad ehmima allah ayatu ka wara sariha kam bayan qurbani lam yalid ekalange darikala kunwe walam yulad ad ekalange ebbes farataka nisbe wodige nuwe sabaki ekalange emullahu kufuwan ahad adi ekalangia effade begamba hama ekaku wesnuwe hama ba nota ekalangia effade begamba ebbes farate kantata hugabes huriha kameggas ekalangia effade beg egotum allah subhanahu wa taala ge ekkawantakan bara saf ko mi ayatuga man allah wani bayan qurba qul huwa allah ahad khalifan bidal washe allah subhanahu wa taala ki ebbes kamaka benu wodigen nuwe alutakun allah alukon kurumum ege faada libeni alutakun aya libene unika menne ege huri dere nikamit kamel libeni e kalanga rasula ya kiyaman taribuma allah rasula genes bihum dakka wahaka allah subhanahu wa taala biwani raddu dabafa walam yakul lahu kufuwan ahad adi kalanga ebbes battaru faratek kalanga shari allah alukan kurumuga ehim farat babri ko fikama badinama e alukama ki allah qabubiya sallallahu alaihi wasallam mukhatab kuraba wa qurbani qul quran mukhlishan lahu din ekalangia din khalis kura halu ekalangia din khalis kura haluga alukan kurma menuwi ebami honnan amur webigenwe ehmi ma alukan kurumuga alugon men namaz kurani namadu haziri ga fahaga jassan kama bani nama nuwata mihege dulung minayaki hada rangalu alweri namad kura miheke bunuwan kama bani nama ege maneki algon men ngoti alkon kurumuga allah eku gari kuraifa ekamaki ei allah qabul qurbana kabannun ehmegen qiyamat duhum taala nidai babana man kana yusalli ri'a an-nas fa ana bari aw kama yaqulu allah taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko debafani qiyamat dum allah subhanahu wa taala wahi qurbane mista kunna dekku battaka namaz ko fi miha e miha ge kiban timang allah bariya wege mame e miha ko wani sharik ko fe timang allah sharik ko fe rod man kana yasumu ri'a an-nas faqad ashrak mista kunna dekku battaka rod hifa fi miha e miha ko stifiye e miha ge faratu timang allah qabul nukurbana me mi ko fi e miha ge faratu mustimang allah قبول نكربان اهم بما لبت مسلم اخنا اختم algon men allah ikhlas tere kama kuga huriha kama bes koranjeheni algon men koranjeheni allah subhanahu wa taala ettaka allah subhanahu wa taala mikamuga debba darumya sawabattaka ei debi onnane echki mistakunna dekkumattaka pura kantata ki ei waguti ech hama biba ekan nimigen hingadane ehem biba daimi gotegga ekam kuram beenum kama baninama daimi gotegga ekamuga manfa algon men libem beenum kama baninama algon men allah ikhlas wanjehe ikhlas kama kuga huriha kama wanjehe allah subhanahu wa taala algon men emmen ikhlas kan debashi adi algon men naki hebasaha hebas qabul kurabe kamuga labash insha allah taala mianna haftaga algon men fashani suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq min suratul tafsir
Allah subhanahu wa ta'ala algon men emman basiya tawfiq de bungadi du'a qura halu algon men mirega dars di malana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.